Present ka VVP Youth Wing uba Dani Langste ula peramjar halo ka jinglet ki pulit bantep ubam sat khamat ka weni ki dukan siapa don ka jaka yang karib persya ke SBI main branch habakani ke dukan adon ru iwe long kami iba armet bol ong bakani ka jinglet ki pulit kalaban bu jingma iklung badan ak po ani ilong kami ya kani ka Youth Wing jong ka voice party ka apel pam taksi ka le wajing shine USP ka East Kazil district uba Sylvester nang tingya ka bede baka jingja ka bala mi hinnen kasi khamat ka office ka DC ka East Kazil Shillong wala itu ru bana kalya ka sang hadiem baka yas ngawi ka ka bo SP wala itu kan sa ai ka phuat sha ka central body jong ka VP bakan perkhat ban shem mi kinu sinjam habai de bakan kam nakaliang ko mga omane ka nakaliang ka youth wing bagi sungkyang sungsuan nakarang iwan ban keli iwan ban ya pertho hangno ka don ka jingduna ka jingtam dan nakaliang ka central body matang ila kendo pada kum USP ngala dewi kendo dengan taringan sa ai information pada ka central body jong ka party but ka main body ka central body jong ka party kan sa sim pada ka way ka sinjam ka ka bari ba ka suday pakan le pada kata himla banong manu ba makala namar ka situation kalong hata kapor ba kadon ka jingi ki habor arliang kat kumjing batay jung SP ong ba ki khot tang lai saungut na ki hitu member sabanwan te gi ong bade ba hiwan da ki hongut mo hiwan bania senran lang te hangno ka jing bakala kadon hangno kamdon ya kata tangamla bangan ong kari kata ka di jing penpau nakaliang jong ka police department ya nakaliang di SP ru ipin ihi ka video yang te tengam kam dasai kata ka video kidon ki brio hapo angta te ubathai habar na hapo ya kata tangam tim kata ka di kajing ong naka police department na kaliang kasangi ngi penrem kita kajing kawang jong tiar gas hajan kitu dukan namar ba kum kajing tip bangi yo lumru ba idon ilong kemi iba armen te kanu kan efek kata ka tiar gas ilong kemi ya kajing long jeman jong khulung ngim tim kala bandon ka medical effect tinggi perem jur ya kan ni kejing le jeng kulit do keju kopor te kejing ya keren kejungi badi SP te labatai ba hot karon ka kejing pemya sutu jimut hapo arliang te kapoi sudu kata ka benta ba haban ya tiet telah tica cabanya kawang geringit dan disperse ta crowd te nakaliang kejungi ru ilapan pau kejing susi ba kamdai hisya bakan poi sudu sata nakaliang ka jongi kung sa ngi kentuhi ya ka police department ba kan kam pikiri nang ni sakmat ba dan humnum no kajing yelang bagi di ban pet namar bagi kumbenen kajing ja kalong habayang halenti hasingkin kidon ki riorang ba kidon ki kena tekala banja kanu kajing ja basusi tingi ilong concern ni ka security mata ki pat ba habayang ki bamtip ki balui da ja ai mano ban kit kli ikum kitaban tingi la ya kren ni la ya sutu bari SP kata kum kajing lat patai kubor kuma 8 pau menin hi nagi social media tengah tari SP ong ya kaju hi ba kadon kajing ya mensah hapro arliang hi tu kajing kawang jong tu tiaga sapok tu dukan dan nakaliang jong ipensai ba iklem kawang hapo kedukan hendai iskun tulun habar kedukan te ipen gum ta te wat la kataru ngi lapan pau ba pi unu tiar ban persat mat bat iong ba udai ba long mile te season bude tiar gas si mile ne high level ngi gim tip ya kata ngi digiriu pat ba gim tip ka ika intensity jong ta tiar gas ndai kumingi gibriu pat ba bude tingi gimla hi ban sa ya kata kajing sat kata kala air mah katu ngi la sui hapo ka social media te ngi la ya keren hi badi SP ru ila ya keren ya kata yong in sepej nomor may iro impat yo ya kum kata ka information dan nakaliang ka jong nakaliang ka seng kum bagi po ka social media ba la post penen tingi la batay ba kadon kum kata ka incident ba way niki pulit dan apo ka uniform ba ukren ki tien ba klem makor yong in sa page but in sa sim ka action but ila ju ong du ba swa ki yong ba ki kamtam ki staff ki jong personals bagi di ban refrain akum kata te yong in sa page bang ya kata kejeng mana kenduk jo kita singi ya USP juga ya nakaliang jong ka voice of the people party naka youth wing iwan kenduk ya SP bagin ya keli kejing ja ka pamenen dengi pro ka po social media ka kejing ja pamenen pro kejing ja ka basusi bagi ba i brio bagi ya yang sa
ban siya kawang du grenade te kadon ipulit du ki le lathi cha che then kajing snow concern kaliang jong kini kaseng na central body ni nang budin hi kini kabenta ban pet ka beha ka miat ka song suk song san jong ka jala hi bro ko